Apex News, India Northeast. Kublai Pibaro, kena dari ke Apex News India, ki kubur ban puli di Piba Koridor Marbo. Dengan pai shwa syakimat ki bakongsan. Kubur ke babanya. Kajantia National Council Central Executive Committee JNC CEC kala keno ba kajing yalang pad ba halor kajing temu banseng ya ka shri cement plan hadai stong lapenlong ya kajing yat pad ba ban pensenge. Habakren syakilat pathai kubur u president ka JNC CEC usambor mi lingdo uloong baki nong shong shnong bat ki dukhat ka JNC kila khanglat ya ki banpoi syakajaka penlong ya ka jingyalang uloong baki breu ki badeng mas ki bamla ban itu bat ki katu kat ni ki nong yalam shnong bat la ya thu balayo kershan na ka company kila pensenge ya ki breu hasuro kila nak amma nak liang yang PP1 bi kat ini 1P duk ki liang percha the south si ong aktif MH kiwa P1P nak liang ki kershan. Excuse me, sir. I think, look, this is not the way, sir. See, we'll talk later. Negasngi, niliang yung ka Jaintia National Council. Tempawi ke jing singaw Khasi ka ukro. Jing sekian ne deman go kasngi wa ka Shri Cement de peman go ya ka public hearing. Haka chinong dai stong ilka nong khle. Andre I na kaliang kaseng hawa perchangi ulai cekatha wa man ka public hearing. Capan sengai haciten luti don hi. Kawayu pela cucu wada em ko wi ke dampar ka wacha ya surak. Wada kata ya kalai kawan yang kipat ba. Entok do ketela debu bi ya ki ini ki Shri Cement debu ko ya kita ki kang ki yong ka kam wacispa ngut ki buru ki wa khanglat I wa ulai cekatha pemane ka public hearing de bo ong kani to ka kam yang ki leka yang I. Ta kani hi man ko ki ka umyu pediang ne ka wa man percha ya ka ain. Kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega bau nu nong chong chnong yang kami khalia yeu pen snyau ya ka jing snyau ko yang o ha kanu ka public hearing kham tam heyato wa ka jing cha kta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang I na kaliang ka sen da pengkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yang kani ka EIA report yang kani ka Shri Cement ni ba am ka jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arajan ru Hendrai ke wasal siu ong wa imyo ayu poi cekitai kitau ki watmui. Tapi kam ke sen mem ko ai kanu ke jingi snam lene kanu ke jingi kelumar wa ki pradok ki prasnam ki yong I. Tada wan da dong biang I cakan ni ka da dong de ni kata da mi hini po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kani ke jing thau ke yong I. I na ke liang ke sen pen pau ke jing snyau si ka wokro wa yoi wa ta po ka district ke yong I kat ni ki an member lagi ki polis hejing sekian report wacak kang luti UDC dalam nak khmat yang I de perchang I kelam UDC betok kenim tok ka geluti handre UDC de kentat yo kelam wa I de wa ongu betok yo kelam ni haden hejing sekian wa UDC de yo ya kini ke jing ja jing sekian ke kamram ko yang o to open sengek le ken ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut ha kini ke luti ulai ka public hearing tayo jing tip chu ile bobat kinong chong chnong yang kadai stong ki wa percha dam ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Shri Cement da pengkrek go kita ki kang chnong ki yong ki te I kam ka JNC hi bum chong klik ti I Andre ya kani ka kam I daulai ga chakmat lang ba ka ain yeu lai chadu cha high court ne benta kani ka kam ne ba kani hi man go ka jing yoroi ka jing pengkhan ya ka constitution yang kari India ne ba ka constitution yang kari India da kadau che go wa nu nong chong chnong yang kari India emu ko hok wo pen snyau ya ka jing snyau ko yang o freedom of speech le ne freedom of expression Takeni him man go kajing yoroi do ya ka hok yang I hendai deman go la kajing yoroi ya ka constitution of India
te ina kaliang ka JNC wum ye pediang ya kini tadau percangin le up UDC le di ala di mentu dawi kelami wo dau panjing che na o halar kini ka kam te kini to ka message ka clear cha ka government wa sange no kini ka jingle dan bor ka yang phi kenmo wa hadin sound snem ka bor ka yang phi dau kut ga te nei te dau i kam ka JNC kwa ye phi ka mo paj ba de jet u ye phi chikri hok yu paj ba kham tam wum ho yu ben phi kiduk kirangli ta kini to ka message ka clear wa ina kaliang ka sen wum ye pediang dalile ya kini ki jingle be an ki jing penam kam da ki kang ki jing wum hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order and national si wang wa ka police department la daman ga kanong pat ki don hi hejing ito wa kini ka kam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala pirsha jor ya kani ka jingtmu banpen kala ya ka scheme MGNREGA da ka ba maham bakala ban kata jor ya ki kam nong kandong haba ai jingkran ha ka jingelang bat kinong tho khubor u secretary ka MPCC Manuel Badwa ula khot ya kani ka jingthmu banpen kala kum ka jingthambor ya ka minsim jong ka MGNREGA ula ong bakani ka scheme kala ai jingkular ya ka jingyo kam chispas ni kum ka hok an bat ka jingpentikana ya ki jingem jong ki long yeng nong kandong. And this is a direct attack to the poor people. Why we believe so that this is a direct attack to the poor people? Because the Manrega Act as it is, it actually guarantees jobs. It guarantees jobs for the rural belt, the rural population, ensuring that come what may, 100 days of job is something that is your right to get. Now with this passing of this new act, what is going to happen is that it throws the power away from the public and it gives the power to the government. And the government now will decide on so many things that, so the dignity of labor of a villager, the strength of the villages and the administrative power of the villages is all gone. Now, the moral responsibility of the state to protect the weakest is actually been taken away. So this is what is the biggest attack that the BJP is doing to the public at large, be it in Meghalaya, be it in Haryana, be it in UP, be it anywhere. Now the other point is that we're trying to say here is that with this new act that they have formed, the budgets as to what money will go to which village and so on and so forth will be decided by Delhi, who has no link and no understanding of the grassroots level of what is happening in those villages as far as we are concerned. And on top of that, everything will be in the cloud of that bureaucratic structure, whether they will give, they will not give, whether they will notify, they will not notify, all of that will happen in the hands of the government, which is a very dangerous trend again. Because now then what will happen is that there will be no efficiency, there will be no social justice whatsoever. We are particularly against this because of these things, especially when we look at it. Because the truest term that will impact the public at large, I'll give you an example, is that there will be definitely, while they say that they've increased the day from 100 to 125 days, but in reality, the number of days will definitely get reduced because they are curtailing on the budget that they will allocate, and that's for sure to happen. They will ensure that, women folks, especially in the rural belt, will not get paid at all. They will not get the right to work. They will not be able to work, for which the survivability of families will be definitely under threat. And these families who probably will not be able to survive will probably start migrating from villages to cities. And that's a very, very big threat, especially for places like Meghalaya, whereby we also we don't have the capacity to absorb as many people as possible, and especially for cities like Shillong and so on and so forth. So which means that villages now will have access to funds, access to livelihood will be far, far lesser than what it is. So now the problem is, it will even boil down to the other aspects of family. Hahahim kabadon hakaput asa Meghalaya kiseng rabha kila penlong ya kajing yalang kaba shisni kabaju penlong manla ka shisnam hakasngi palay. Hakajing yalang jong kinong mi khman la pendu no yaki committee bab menshwa jong kaseng samla puli rabha kadorbar kanthe jong ka rabha bat ka committee dawa ya kapor bahenrio balathaw yaki committee bathamai nakabenta ka samoy trekam kaba arsnem boot sa kajing smai. Tunggil jontani dikin raba satron har ahi saklani ahi mansuri ko
গ্যাস মানে পদবী সাঙে মানে হিসাবে রিসিভার আর বার্নিং উঠানি তিরাশাই কারিতা রিখি দেবতা আর দুয়ক অগ্নিক সাক্ষী করে তিরা খাও আং বেপাক থাকত রঙ্গিত গ্রন্থানি মই নিখিল রাভা ছাত্র সন্থাৰ আকাংক্ষা মানে সংবিধান মানিৰাই কামিখাৰে ৰেঙো আৰু সিঙি ৰাভা জাতিনি ৰাপচাম বাপাকে ফিঙে ৰাচাম মই নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধান মানি কাম কৰি যাম আৰু ৰাভা জাতিক উত্তৰৰ হকে কাম কৰিম জাতিনি কামিখাৰে ৰেঙাই আং যদি আকাংক্ষাক মানি চাওঁ আঙৰ জাতিৰ আকাংক্ষা আং মানি লওঁ জাতিৰ কাম কৰি যাওঁতে যদি মই কেতিয়াবা সংবিধান উলংঘা কৰিতভাৱে মই যি শাস্তি দিম মই তাক মানি লওঁ এই আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠাৰী যিখন ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাৱৰ্থ কি হৈছে মই পঢ়ি শুনালোঁ এতিয়া পুনৰবাৰ আৰু পঢ়ি নুশুনা আৰু গতিকে মোৰ কি হৈছে ক্ৰীড়া নতুন সমিতিখন গঠন হৈছে নতুন সমিতিখনে যাতে জাতীয় কাম কাজবিলাক ভালকৈ সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু পৰ্যবেক্ষকসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আজিৰ জৰিয়তে আন্তৰিকতা কামনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ সকলো সদস্য বা কৰ্মকৰ্তাসকলক আজিৰ সভাখন সুচাৰুৰূপে চলাই নিবৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ সহায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা গ্ৰহণ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতিৰ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত হাহিম এটা ঐতিহাসিক অঞ্চল এই হাহিম আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতিৰ আজি দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু এই অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিনিধি সভাৰ জৰিয়তে তিনিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ নতুন সমিতি গঠন হয় পুৰণি সমিতি ভংগ কৰি আৰু নতুন সমিতিৰ হাহিম আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব ভাৰ পায় আমাৰ বিষয় ৰাভা সভাপতি আৰু মিথুন ৰাভা সম্পাদক হিচাপে লৈ হাহিম আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সমিতিখন গঠন হয় লগতে হাহিম আঞ্চলিক ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ নতুন সমিতিখন গঠন হয় অনুপমা ৰাভা সভানেত্ৰী হিচাপে আৰু বন্তি ৰাভা সম্পাদিকা হিচাপে লৈ আৰু হাহিম আঞ্চলিক ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতিৰ নতুন সমিতিখন মানে প্ৰশান্ত ৰাভা সভাপতি আৰু বশিষ্ঠ ৰাভাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি 2 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা যায় আজিয়ে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে হাহিম অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল এই অঞ্চলটোত ইয়াত বসবাস কৰা ৰাভাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আমি বিশেষকৈ ইয়াত বসবাস কৰি আছো ইয়াত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে চলিবৰ কাৰণে হাহিম ঐতিহাসিক অঞ্চল ইয়াত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক জননেতা সব্যশ্ৰী ৰাভাৰ ইয়াত জন্মস্থান হয় আৰু এই অঞ্চলটোক আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লেখীয়াকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ যি সংবিধান আছে সংবিধান অনুযায়ী আমাৰ মানে 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু মহিলা পৰিষদৰ সমিতি গঠন হয় আৰু ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতিৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকাল আৰু 3 বছৰৰ মূৰত নতুন সমিতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু আজি সুন্দৰভাৱে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণ গছপুলি ৰোপণৰ পৰা আদি কৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি সভাখন অনুষ্ঠিত হয় আমি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছো আহি থকা দিনতো নিশ্চয় এই হাহিম অঞ্চলৰ মানে যিকেইটা সংগঠনে আজিৰ তাৰিখত গুৰু দায়িত্ব হিচাপে লৈ কাম কাজ কৰি আছে জাতিটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ থাকিব নিশ্চয় একে কৈছো Kipulit ka Meghalaya, kilakiam ya arngut kinongtray overground walker jongka Henyau Trap National Liberation Council, Balashak hang hakabayade, bat ka jing batay bom IED, hakawe ka jaka jongka company dhar, kabadon haka Shimplong East Janta Hills. Kajing batay bom haka katsanturik u no pra, la pendulor ya kawe ka kali kit Henry kamsyam ladon kanu ka jing mensaw. Kipulit kilayatho ba utay unong syakano ulakam ba ulathong ya kawe katiar penbatay da kaba pindan kam da ki ding jiletin badi hakakam khayi. Khasi Student Union KSU kala ay jingya ro bat ay buram ya unong tho poetry Khasi ba pawnam usosatham da kaba penpaw bat ple patba ya umwat ubahe hanehu haka jingdap ya kasi khlad jongu haka laipusan snem. Ya uni umwan lapli patba hakamat ka Central Library
Hakai jing ya don lang u Presiden Barim ka KSU uba Samuel Jerwa kinong yalam ka KSU bamenta ki samla puli bat ki bahayeng hasem jong umulung balaklano. Laay buram da ki sentiu bat ban buram da ka jing no senyang ka bane jong u hakatho katar bat ka jing long kerpang jong Khasi. Penklan ka jing pahara haka distrik Samba, Jammu, bat Katua, hadin kinong syong shnong kilayathu, ba kilayo i yalayngot kibriyo ki basubale no hakathan mansar jong ka Samba district. Uwe unong syong shnong ulakam ba ulayo i ya kibriyo ki badon tiar kibara ya kapla hakawe ka jaka klaw, ba dula penno hadin ba ulas ngo ya ka jingma. Kipulit bat kibor pahara kila penlong ya ka jing khanra hakate kathan. Haka winter session arhajar apusan jongka parliament Union Minister Kiren Rijiju ulaong bagi jingyakran halor ka jingyapher haka jing penlong election kila pensya ya ki jingyakano balawan persya ya ka election commission bat ya ka SIR process. Ulaong ru bakani kadai kasian kabaning kong bala penlong ya ka jingyakran kababnya halor kini kiseng ha parliament. U Ambassador Barim u Anil Trigunayan ulapan pau ya ka jing kuslay halor ka jing sha thambor ya ki minority but ya ka Indian High Commission ha Bangladesh. Hakaba ulakhod ya kani ka jinglong jingman kaba ngok ya haswa ka election kabalabu banlong ha ubanay rempang. इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। SIR फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स उसमें बाकी प्रक्रिया SIR को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ गृह मंत्री जी ने जवाब दिया और हमारे मेघवाल जी ने और सदन नेता नड्डा जी ने भी उसको अपना बात रख करके काफ़ी चीज़ क्लियर किया। मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं है। Ki kubor ke thu ba ki kenhon le no ki lahir thma ya ka India Assistant High Commission ha Chittagong. Ha ka ju kapor ka kenhon kabala khad July 36 mancha kala penlong ya ka jingyat patba hadhaka da kabadawa ban pen phai biang
ya ki rio shimet ki ba ai kerteng kum ki nong phet wer ken thop ya omentri rang ba du barem ken thop ya ka mentri rang ba du barem ka Sheikh Hasina. The situation in Bangladesh, and so I think that that is a very concerning development. I hope that the government there is able to take responsibility and is able to control these riots that are taking place there and targeted attacks on Indian assets as well as the people. Apart from that, we are also seeing that there is an effort to completely once again dislodge the legacy of Sheikh Mujibur Rahman, as the attacks have taken place on various media outlets as well as on other leaders of the political party, Awami League. And we see that a lot of radicals and others are derailing the original revolution that had taken place in Bangladesh. So I think that the Bangladesh is on a cusp, and as it is planning to have elections in 2 months' time, I think these developments are not good for Bangladesh. Ka India kala pendap bankir kenro hadu prapo persen ya ka kaput ka Bangladesh bat kendai pulai persen ya uput usam jong ka Pakistan ka bapen klan ya ka jing pahra ha kaput. Badang itu ikubor ngilapoi siya kabakot tahado bangidaya siyambiyang kublay shibun. Apex News, India Northeast.